Kum no perlog bero ngapediang subhai phi hakaniga khasi terka channel. Tanginya shed no da uni u salty pancake. Shim kawai kapelang aimlo sok marit saking bhagum ni te sa ai samken da fikwa saking bha uni pada ude pan ubang ngala dep krut shred pada tu ngala padem haka ngala penmi lo tu starch but uni uwei upian uni ru nga ojrong bai kumni te nga sepen pret kum tu kumba pen I mo te nga ailang ba uni u kari patta te u best bah dangi abam te u pentai ya kamet ru adem nang tu nga ai sa uni u ata sau shamait bahek mo sau shamait he na phi kwa ban ai du mai da ru long hi tamba nga kwa ban shed healthy khendiat king bah hadu bakanda la khle bah phila ban ai ru khendian hadu benda long komni te haga pen padengal ai phnyang bat u makhan sa ai sisi shamai kumni nai ai rben palat ra te bakan I bahamo ai be sisi shamai te o makhan da fikwa pan ai long dam kwa nai ai tang de kompanyang ru la biang tengin sai pe shepo kala long ne em kala no kani siliang kala long te kani ke jingbam di sha phila ban shed mistep ne janmiet ru kani kala along tenginya say no ngin bo hapo ka tissue paper mo bakan light to kompanyang kubli sipun bapilai pe ya kani ka video so like subscribe but share